Marara soifua whaatal whātu le amatanga le nei vai aso se whaapoponga o tala mai Australia a le radio Samoa. Ua fola le whainga malo o iei nei le Labour o le a waaia fua mai au noa masatatongi au le io i le lua awhetol se fulu ma ua whairua ia le palemia o le a whaalu e le Labour le vanga tupe valu te simarima piriona i te tonu o tausanga e whaa. Pai mai Albanese i le ripote le Nine News o ia mana o i tangata Australia umaina i o lātou wiloa na o lātou Medicare cards e mana o mia ai le o lātou credit cards ia mawai le tong fitinga o lo lātou mana o mia. Pai mai le palemia o le Medicare na amata mea i le Labour ma o le au lātou pui a fo i la ma whaale reia mō tangata Australia uma. Mo fora si ai ma fuafuanga le Labour mo le soifua malanoina o lātou tā ua ia fuafuanga whaatatitia o le asi iti ai le atunu ato ma whaamautu ai e le o misia se tasi i ia whaamanuianga. O lalo lao lea fuafuanga le Labour o tā uai o le ale aise tupe ale ngase e whaonga ina e tutongia i le au aunanga fo mai ai whaatupe uma ele Medicare. Wala fo e le Labour whaase lau wanoa skorsipi mo tau simai po le nursing o le a wanoa ane whaatasei ma le lua afe o i la tau o le atoleni a vea ma fo mai whaale ainga po GPs i le tau sanga. O le whao Alfred o loo whetaua ina ea awhia i Queensland i le Vasanei o ta ue ono o atu le malo si le vaenga tolu po le Category 3. O le teminei o lo ielo na whaatoa a matamatanga, tanu mai ana nafi ma whaatupula ia i lunga tonu lawa le Coral Sea, pe amare valu se lau whaasfuru kilomita me le tu i sasae ma tu i sasae o Cairns. Sa fōfua le whale whaingo Anthony peitai na toi suia le ofisa le ai tau ia awane i eisa tūranga i whaasasei nai, whaapea ua whaingo i le pale mio Australia o Anthony Albanese, e meise ua lalata whainga pālota. Pai mai le ai tau a o i tūranga whaapea, e whetau i eire ingoa ma le suafa o se tasi o tangata la wiroa, e toi whaatūranga lava e la tau le isi ingoa se so ai, e fua i le alphabet, ia awane i eise nunumi. O lo o a ngai rea whao Alfred a ngai se sae, ma ua whaasaratu na malosi le vaenga lua i le so, a ua whautua ina o no whaatupura ia i le vaenga toru i le aso a tai au. I isi tala mai lava i le vaa ai tau, wha ilo fo i o le isi a whae ngō Bianca, wa wha amata whaatupula ia e fo ilo na malosi ngā taifale o Western Australia. Lo wha mawina i ngā taifale le vasa Intia mai lalata i ngā taifale o Australia i se sifo, le ua whautua i nai tangata i ia wha i tue ono whaatupula ia le malosi o Bianca i le aso a tai au, ma le wha asaro atu i le o ngā tutonu le vai aso. E le o tere ni a whianga o tā ua mai lea wha mo le teminei. Ngā ruera panga whasosoani whaapapame e whaasa o loto mai tutonu o se taawale le tangata ua o mi ai, ina ua le vere taawale le tu i saute o sini le taona le la, ma poloka te lea i le ala tele. Pai mai li pote le taawale na vea whaatasi ma se loli i Spit Bridge i Mosman, whaapave atu i eite taawale le wharamai ma le helikopter pe sosoni ai, ai whai mai le au whainga nwenga le New South Wales Ambulance, sa tau mo whai e ave ese mai le tangata mai tutonu le taawale, pe ama le fast food tau sanga le matua, ai po le a wharafitu le tai au na tupoi le whaara vilambe. Tāpuni ai mga ala la latane ma ua fautu aina leo, e ono wha umi le poloka o la tele, a o tau mo whaia ngā ruenga la vea i le a whaara vilambe. O lo whaataria se isi ripoti le tamai a leo, a o isi ripoti tarui nei e le i wha maonia, o ta uai, o ma whai una wha sa o lo tamai le tangata. O nisa e lātou e atama mai ma o ina le lei mata upu tau i whale ma o lātou tau, o lātou whaeroa e se ripote le ABC, o lo iai tali whai ngō fie o le whaapi tau li o lo whenga i pēr male atunu i le taunga tau whale maututongi. Wha maumaunga mai le tausanga taruai le 10th Annual SGS Economic Rental Affordability Index, na ilo ai le tausanga na tenei o tangata maututongi i sini ma Perth, e siri atu tupe o lo lātou tutongi nei rent, ma ua wha awau peo na wha mawina le toa tele o tangata ua le ngā patia le tau o whale maututongi i vaenga ese o Ausitalia. O se tasile nei o mata upolo mata i tua le toa tele, i le tele o le mau campaign ua whaia nei o le palota, po o whea tonu o ta oto ai se wha maa venga mole au maututongi. Pai mai le taitai o le tua ngai Peter Dutton, o lātou ia vava ai le whaatele ina o le sapalai o whale, ma o lātou o foi nai, le lima se lau wafe o poloka ele, e tuu ina i le maketi mo le whaatele ina o no fuanga, e mawhai ona maututongia i tangata.
Pai mai au panisi ia o lana whainga mālolo wa ai i le fausi o le tasi tesi ma le 2 miliona o fale ai le i mai a le se furu tau sanga. Tana muri, o whairoi li poti le so e iei nei tamaiti a onga i New South Wales o lo a onga i le so i potu a onga o le asiria ma le tolu se fulu tike wi le bevela i le vai aso nei o no lo o whaatali pea mo le whaapipi ina o ea malulu i potu a onga. Whai mai le APC o le polkalame me le whainga malo le State o New South Wales le Kula Classrooms Infrastructure na amata mai le 2.8 le whaalu ai le 5 miliona pe itai e se furu tolu a o ngai o mai le teminei o lo o whaatari pea mo le whaapipi ina o ea malulu. O se papolenga tele leo o toe whaapupula mai e mātua manisi o whaalapaputonga o mātua mawhaia o ngai le vasanei ina o toe amataria o ngā le whanau. E siria mareiwa se lau a onga na i o ina le whaapipi ia i o ea malulu fau i potu mawhale tusi pe ona whaeroa na matanga luenga wa onga peitai a tu whaatasi a onga ile i o lava i eile fuafuanga o whaeroa le APC e 5 Pai mai mātua e le ato atoa ai rea o oina o tamaiti i tūlanga ia mai le ngata i le o tūlanga o lo o oina ai a o a fianga fo i ono o iai e soifua maloloina. Pai mai le whainga malo le stete wa mai a whaapipi i ea malulu i potua o ngai lua pe tolu se lau lua wha, ma whale tusi ia o ngai se lau 5 i New South Wales a o lo o wha solo pea le ngā luenga. Tala nā le radio sa mo lau whaafonga mai le amatango le nei vai aso soifua.